Šapčani, još jednom pozdrav u ime organizatora ove večeri kupovine i dobre zabave, a to su turistička organizacija grada Šapca i Šabac Fashion Day Team. Na preko 200 lokacija ove večeri, odnosno do ponoći, možete kupovati uz velike povoljnosti i popuste. Dakle, svratite ili posetite novogodišnji bazar koji se nalazi u klubu bivšeg Doma vojske. Posetite sve maloprodajne objekte gde možete bazariti i kupiti po neverovatnim popustima čak do 70%, a usput i dobro se zabaviti. Organizatori vas pozdravljaju i žele vam dobru kupovinu i dobru zabavu u ovoj noći. My desire.